Ketheka mutegire Weru TV na guchokire nkatho cia mwanya nontu bakona kanya gakwatana batu kindeto chietu nbeto awini wa Kinyeru na mwonanilie wetu amathithio tukubwerwari Purity Richard yamuya yaratu kudhuranirite utukubwerwari Yaria tukudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Ana Bailin Tureni anairire kianjae kuremwa weta grade 10 kumane na thina ya muturire. Koti kwa mukira mathaga yonthe yara yatumikire kuringa kurori ya mbare ya kithurano kia mbere no thire ambiriritie. Siasa kuwata Monki MCA baraba kuwata mbaru gavana Njoki na barani areani bakie bakionekana kirithana. Muthoro ntorene ya Mekuore nto murume wa miaka 35 awete Kinyamburi ya ithe. Ngakwato geni orengie tukiambiririani atenye thira biumia bieli bikulokete kuma na ba grade 10 baweta skuru ana baile kuma na irere wa dini ya Kianjae barionja kuma ni abo wa Chabisi na romwe waritwa bani mwanantiwa ongiaria na ina muchiari no yowe bonde bakirekana kwithira na thina ya mathoanio John Thigana alionganitie na anabana kuandikithia kiriro kyo ya kuromba utethio. Kikiri kiumia kia biere ana ba grade 10 bethirito bakiripoti cukuru mwanya imugaro gigacari Gladi Weru kuma ntura ya nairere urikana ntiwa ate muchiari no mwe na garagetito cukuru yari ya kirigara na aratukinya muyu twakethire gonka kirira no kuthoma baro iragetito na cukuru indi gatono tethio no buriko ragwete 49 points na leto school ya kirigara na the intromba weta school ntuba ni challenges ichi vina chungu pitia na unte atiari ndatiro mamoko dina mwaka mo atu ayoyo na dandi akwa ndi agwere ndi grade 3 nya toina yoyo akwa bando tunde grade 3 onindia ninka datiro ninkawa andi no kwa andi no kuria ndano kira mno tunya kwethirwa ne anto bandre puante de ninka naratiga cheri yake ende kinyaliria nikendi wa kuma ntura weno ya nairede wadara gwikana kena kieba kinene na kiao nyuma yako kuiwa getito cukuru ya secondary ya Kinjo indi muyi wana ya kuoya kinyango kwitiumba kuiwa kionaga naragatirwe igina tari mwega kiongo bwega na tukinya tokethira no yora ithagirwa ekara nako indi kinyago kiongo yake twaka kirikiega marito yako Lilian Kendi kuma naire junior school ndrompeta kubithia kerio last year lakini ntromba weta skuru nonto kwa cha fees my mother aitre antia na yoyo ndronere 0.47 going kore stress mno bange ba skuru ntegombago beti ke jongals na tena pia cha weta skuru ukuinya tabithiro shopping utembe chichi village norompeta on support mbumba na kukinya na kinyete inyobia kurabiongo iyo ya tombojo thaire ngo aturaerebu ini oyo wa gendio o ai kamware o kwa ndiere kana o ndawataka kura tena ambi imaembe to makuromba to kura irwinto agimbo imuto atura irito te agwegete atore okwinya impara nontu anabana kiao kinene bakorombo tethio kiri wonthe uraumba kuigwa ena kiao kana gantu kaumba kuigwa kibaira cukuru nontu bakona kiroto kiao kuira na mbere mathomo na kuthirio kemi yao no agakithieta na mbere na kurimo riuga rirauma inkorombo te oraelta kombo support ngamba kuthoma nanga jumia mathomo na yako yote ili nweza kuondoa yote ya nani na yote bangi ba skuru
ninka bangi bakiendelea kusoma ntegemete tu kusoma nditethia bangi boka nkuromba utethi kiripotera ntho cia weru kuma ntere cha Nairiri gicigo bunge Tigania West mbeta wa John Thiga yonthe yoringi kura jara yatumirwe gikithurano kinini kia mbere North kira kiria kubwithika mweri jwe 11 mwaka muthiru yakinyite koti nene ya Embu kulingana na watho wa koti mwanka ya itakare ya mbare ya kuriana na kuthurwa kwa Leonard wa Muthende ya mubunge wa gicigo bunge kia mbere North rikethia rikithikirwo na kuitwa koti ni likithitio kariabwa class ke gro otira intobi bite kwithukirwa kanenya kwenya ngwibo kendo otira kioto ke yamba riri kwithira yekionekana Rita Mwaniki gatumenyethio maratathi na indo iria cingi cionthe ciatumikire thiini wa kithurano kinini kia ubunge mwena wa mbere iguru mwaka muthiru ni itwaritwe thiini wa igoti rinene ria Embu ni undu wa kuigwa wega. Ino ni vuva ya wamuri wa Njanji Richard Mwongo kiumia kithiru ati IEBC marete indo cionthe iria matumire ingikendeka cira ri ukithii na mbere. Cira uyu ni varia Newton Kariuki na andu engi mararegana na usindi wa Leonard wa Muthende ariwe mumbunge wa gicigo mbunge kia mbere iguru na kiama kia UDA. We have a court which are very secure, as it has been said. Every party in the petition has got keys to that place, so nobody can access that place without in the absence of the other party. So and we will ensure that the materials are safe in the court where they have been kept. Na varia mutaratara uyu urathie vanene kuonania mawabici ma mwingi mari na wigiririki munene wirari wao. It is a session where the honorable judge feels everything has to be laid out in the open so as to promote public interest in our institutions. We are ready to serve and we are already serving. Everything is okay, and the honorable judge, for having enough faith in Embu law courts, for him to give such an honor, such an order, I don't think it has ever been given. Guku mawakiri ya miena yonthe mari na mwirigiro munene ati cira uyu ni ugutuiwa nevenya na njira ya kivoto. Guo andu abere North mone kihoto kiao ni gutiri ndungi ngongerera no gukiuga ati ithuothe tukorwo twina imani hari process ino. Murona kwina cooperation kuma igoti-ini mwena wa IEBC mawakiri ithuothe twi hamwe turute wira tuone cira ni ugutuo na njira yake eho kuri igoti nigetha igoti ritafarire ati materials ciothe citire thiini wa gwatio no riku koguo materials ciothe ni ciareho na ciandikithio kiria gioka igoti-ini na riu kumagia hau igoti ririo rigukiheana mwerekera makiria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mulwamiri munene wa cibitari ya Meru level 5 Bernard Mureithi na tariritie bata ya wakwa gwa kituo gya utungata ambacho cia murimo jwa nyimba na motungata yarachie ba kaunti ya Meru bakethira bakiunikana yo kulingana na CEO Mureithi ni ati tuoke yekanenkanira motungata ya radiotherapy moroto yue kunyijia muthangiko irachie bakansa baokulukira arite ya urinthi urwechalite mweri yo Januari kurikana na kumenyethania ukonia nyimba ya njira yo chiari ke kuru na ari ininkuthuraniririte ribotie nende kwina wiregiro bwa kurwana na murimo jwa nyimba yura yonekete kwa mpanga kaunti na Meru nyume ya cibitari ya Meru level 5 ukulukira mulwamiri munene wa cibitari Bernard Mureithi kulikithia ati murandi jwa ward chain patients na arachiba murimo yo bakaomba kwewa ndawo tukuna muthenya. Mwaka muthiru November December His Excellency the Governor nejete cibitari oturiungira na nethire twina kathina kamwe ka ruterene rwa ajibe tuba kansa jora bukumenya county yetu ina wongereku ubwingi bwa ajibe tuba kansa nethire akitukithira tukieja na ndawa iria cia kansa ibati kweja no day and night
na batuja sibitari twithiritwe for the longest time tukiaja na ndawa cia during the day muthenya na twira we come up with a plan through his support na itumbite kumba kwithura tugiaka ward ya inpatient ekweja na ndawa cia cancer utuko na muthenya ikathilekirwa na kururwa ndeni ya biumi bithatu bieyete na ciatetheria cheba kumba utungatirwa kuma mwambiririo mwanka muthiethira ake mwache na iterisha. In the next 3 weeks or 4 weeks tuketharwa twithiria ward iu ireketha wi commissioner wa His Excellency the Governor kwou tukomba kuiwa tukiaja na ndawa cia chemotherapy utuko na muthenya jora bukumenya ajibetu rimwe ibareta ome kwewa ndawa iu cia long chemotherapy iria cieja na wakagita gaka nene na rimwe ukethira cover yao iria SHA ni kumbuka utumika ikathira mbere inya bathiria i cycle iria babati kwewa lakini ward iji gatutetheria nontu tukomba kwithwa tuki itania na ajibetu kuma cycle mbere mwonka cycle ya ithandatu borake mwaji ethwa ena SHA muthia ward kethira china motungata yangi oria ward iu yijite ikethwa ina lab services laboratory jora bwije aji bakwe wa ndawa cia chemotherapy ibenda bethwa bena ithimi biria bikuthithwa on a regular basis kenda ndawa iri itikethwa ciena effect kimiri yao. Tugite na mbere ni ati ni kumirite nkuchanio ati ka kuroba njuri ncheke na kanisa ya Jerusalem nyuma ya kurokuruma mumemba wa kanisa ya kierekana ukirithana na umwe wa kuroba njuri ncheke kanisa ira erindiretie kirumi yuwete njuri ncheke ya bati kwamba kwa rwaria kanya mbere yigongwana birabirethire bikibwithwa Nicholas Chabari na Ndeto Ikinya. Kumanyumba baba ndayukia kabuli ndabathania umobo arayukia areta thegela mutene kuma bambira etawe na nturume mbano kamenjo bauretiro bawire ndewa niyo bakwenda batekwenda nturume bobu ni ukoje ibakonaneria egeria aria kwenda kuthiria manto matumire akoro obanjiri baithoka amoche kwa kamenso kinyagwethirwa igamba arira ire arirukariro anthegoro na riarua na riathirwa ndora bari nio ni utumana compende mbesa musi ko mbetherie bu kwa tuka nteto icio cia luriro kwa tuka muntu araitha ina irumi bibingi sana irumi bia betha bakirumana batu tolele torana nteto ni thire ruari na athukaneni na bwithe muntu agi wake no tindu ekethe kionekana tukuria nyume ntuko 10 ora twamba no na cogere ampithuka eta kinjuri aranjiri tengara meke ngirinya ariwe kwanjiri ngirinya ndo tiengara metie etierwe ripoti ne ire muntu ntitange kwanjuri yambarure kwa mbwani kuria kuruba karere ndi baria na paso wa kamenso areo na bathiria nteto lakini tugeria rianga revendi andingira thimu ambira akwa kwibarwa yawita kamenso kwanjuri nona igamba rireketie na kwarirwa na rathirwa muthitangani we athire kiria kuru obanjuri na ikyo nonto barithukire kwa kamenso na gutigira abarumete muji uju noe kamenso nonto imushirika wa kanisa ya Jerusalem International aita atumeria na babaya akutharima muji gwake ukatharima nyamu siyo na mwene ng'ombe Inyora tuyara tekoro muntu imigwa yetu endera Yesu Kristo akoro ndokubana wenje o mwangio akana na bia virabi nyabio yetu endera ara kumira musindene bararwo nimbi boko nata boko enda barwa batu bito kwenda indrewa manka bathiulunga inde baikuona antu baikuingia mantu bantura ira baraturire baeta batia maro musiokwa ria mukuronjoria yete musie paka wato na mbori na bakerwa romeni bakarea kuroma ni yakakukwithirwa kwina bungi buyo no nto akorbanjuri makosa ange bawitha ciba baruma ruriyo no rero rumire ruriyo mono wa musiyo asiaro ari yethe kwigirumi kanjuri na uti makosa ethetie no nto ruma ruriyo na tarwethi na rutakinya ibondo na to yakenda to reketharimo kianto banje na ruriyo ranje tu ibatharimi tuana banje bathome boya na tosoka tuwasheria no ni yuke mukondo kankwa ni boya no nto ngwite kuginyanje kwa ngabuwe karibu sana na kinya uri Mungu akumwa ngabo anto ka kiwanja rabo kanisa wana Yesu asifiwe. Kuma Kerua Wegebe North, Petan Class, Chabare.
Gasagasani tete mbere no kuyerore MCA wa Ganga Lisbeth Gateria kinyete wadi ya Chogoria kuthoya obwethwa wa barabara ya Karawe takatharaka no tete MCA wa Mithiro na Vat Kinothia na wegamba ng'ombe Joseph Jero akiwa ibo barugia na budget Andhiru ontubura kuwebwa atumire miradi ya weti na mbere yethire ichirerwa awete wadira MCA bo bakuwata mbaru ngavana Jukeno katietete na mbere no ketha matunda ya weti na mbere Martin Mugambi gatumenyethie cio na njira ikinyanirite. Boibu buraukire barabarania kuma Katharaka kuthongira Banyinga kuthiba Momboni. MCA wa wandi ya Ganga Lisbeth Gateria araukite kuraithira na kuraura waki bora mionka ire Ganga ire thiete na mbere mbare ino. Gateria kenerete wikiri borami ya mbere wandi ya Ganga arachokeria MCA wa Mithiro na Vat Kinothia na Njeru Ng'ara bara ntugo ya Jumapili baithukite kiri gicigo mbunge kia Mara nontu bothi na mbere kogwo kona muntu kwitha gutugaukania gutuoneria mutongoria ute mwega boutugite atia turege mutongoria wa wondi ingi uria kwenda kwija kwa kura oversight wondi yakwa bere ni netere we ina mwana ne mojiari Gateria riuga MCA baba bateri gukara kiri wandi ciao bagaciraithagira na tikuthia kiri wandi rainge na gwe gutire gintu kimugiria gwata njuki mbaru nwe baba uria ina kajio gakungitira maendeleo na nyama no inayo niona mwankantirelele baba uria ina kajio na nyama kenda omba kurumia Ganga we no dia turenda gukwira atire muthenyu omunde tuye kariba Ganga utikeje gututa dango gwetu amba werute gwaku wejira gwanja wa kansa mbanje twametokia ugituenagia ni milioni 3 twakwira Ganga ina mwene na mwene wa Ganga ni mojiari njalo ingaratia kweja gutinda kuromba kampeni goko urenda gitegia seneta tutikwa tiga barabara Gateria riuga kuri na mirandi ingi nkuthoira iritwe na mbere ithirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi iradi yetu ya isindi ne tukora twibaruthire ndara ithiriria polytechnics yetu twibaruthire ona ire daino ya ndongori mbanje tinyeno kwambiria daino yo daeni eku yakage ne buje turite irendurire kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Katho chimwanya muno kiwe Martin Mugambi na kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu atonekanya kunogo kanini enduta chokera ni atongeria bai kurukumantere chiegembe baraba ichumirete na kuromba mithika lintore kwithira akiumira werone na utumiri atariria ete kiongwa kira kuromba 2027 ibo kenda bakethira be mwigika be muria kana bakiwa bo barenda we kwithira kiromba ete kiongavana ore kundi kingina kyo kiumirete na kuria mithika lintore kwithira getira mutuma ete kiongavana nyuma kaitate kuraya ugeta kuraya. Thongomia ceiling kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati ithondeki na utaramu boke na ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja Kithoka kana Kitengela kana Kirogwea turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Rhino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Karibu Golden Pillar Sacco. Together we prosper. O kiroto nigitagia kugwatiro na kwigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe iri batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco twigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire nirulirwa gikundi kienu kana group loan na mainde kumija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jomwaki na mari nija mwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 nuku
kubanga kugura ngari. Asset financing yetu nirungamira 75% ya maguri ja ngari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka. Development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithujo waku. Arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan. Nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96. Arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina garantas. Kenda kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunda rure yakwe nagwe kana uturingire thimu ukurukira 0702 140 140 kana uriongera mutandao jetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Karumo Technical Training Institute nitukuwata ugeni arito bonthe kiri wandikithania bwa January intake. Aja kuri na mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiri itengo bionthe ja arts and craft na diploma. Nkuruki turitanaga arito betu tukithingataira the new modularized curriculum. Mathomo jara tuwejanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies. Karumo TTI eritigania West Meru County kwa Moss Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Meru gwita Maua. Ni ntubante tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke kana uriongere mutandao jetu ni www.karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI January ji na wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone cha rojo. Unga yangu no faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Uko ready ku entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes. That's good to know. Equip Africa Institute, the TVET arm of Mount Kenya University, is where dreams take shape. We prepare you through competitive, market-driven programs which include medical and health sciences, hospitality, tourism and travel, journalism, IT, engineering, marine studies and driving. With entry grades from C and below, your journey begins in our Thika, Kitale, Nakuru, Malindi, Kisii and Nairobi campuses. Equip Africa Institute, promoting competence, innovation, and excellence. Nende kama ndani. Yes, ndio wenyewe ndio baba. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ati ugwitironkane ona ndese. Mbie mwende. Maro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio buru mwinkima ya layer premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa layer with flour. Ini tare ya. Menyera na kuria nje yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na joronekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na
Millers, nurturing the world. Ngagwatogeni orengi na katho chia mwanya nontu bwa kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu twichokera atongeria bei kuruntere chia gembe ibarombete mithika lenturi utumiria weru itikira kiongwa kwenda 2027 bakiwa barendo mwigika kurombe itikio ngavana amwe na boku ine kundi kingi kimurombete otira mutumanto ethingia ongavana na kwithira ichwa itikingi kithirikari nene Kawira Mwangaza nwe akirombwa kwa itiyo atongeria bangi Marion Karugi gatumenyethia chio. Bani atongeria baikundi kumanterese mawa na basiumerete kutheterora wari waziri wori mithika lentore na kumwantu kwe 10 asiumerie utangaza murungamo yoawe kethira na kurombete kia ngavana bakio bakamwata mbaru waziri te muntu akoruma mathari ko tola ni akotheri muntu aro atondasi akundwa kasaiga ithano tokaronga malentore wakunda sai lentore wakoro magenti lentore babu akoro nkubukania regeni na waziri wetu atoe kwa mwanga tuko 10 tutakwasaidia tuko 10 oru wame uwe no kwendete kia ngavana tomenyo hukumia ndatu twakurombete kia ngavana na tote mami na iwa kweterete isitoshe wao ulikuwa namba 2 na orombele kura na mweri yomwe worombele kura na mweri yomwe wale twakwa kanya miaka okwe miaka eleti yerere onete kura ngiri wanweite nderenda metheka toko zelongia mero kora kero hamo wono kwendete kyangabana tokaringa kura ngiri mana 5 kwe mwekoro turare noe arare ngabana arare mero iko thiri nyake bindi yake atetiria Mochemanio na yorara eta akaruma lentore eta akara ande otemo tongoria ara yora cia metho mawe torauwerereka kuruma metheka lentore no otemo tongoria okarwa no renge mama waku no to no aremera ikoritera mero ngwe tongoria baikundi torenda kuroma metheka lentore Kaitenio kau bangi na boni bona nite kumeneria lentore bwana lentore kwa 22 twakwere kura obwa sana na kure twakwere turembe 80% isi atumire uwe urona nafasi na areuro urethu wasiri ule kwa wasiri no remero ingwira na no anire nende kwambia kuria turenge be ya kwaria bakiwa ni uoge ya witiete ngabana 2027 yauni makosa manene muno na tosieteria are siasi ya we ogagwetha muntu na choka kwa kanyonto ci na renge mero ate choka abia kwenda rengere yana twire nimbi abia wetia ngabana weto mutumare nimbi abia wetia merore nimbi osekura twa mwakinyae inkuona metheka lentore no reyere mawara ora wambage bawo ara kwetoge bawo ne lentore wambage bawo bwiringa nereta na ndunya bagabira Mwangaza ate bokiwa restoring mero which mero are you restoring mero ko restore whether the yes ni ato wethire mero genri mero ko restore thai kiripotera Wero TV kumembe Betao Marion Karugi wa Naftali. Aviati ba kiama kia DCP kumantere tiatianisti ba ichumiretie kurita ugebo konia mantu ya kithomo na nyame bango yo karibori thirikari kuongela kathario kabanira na waka kiane nyankuloki kwagirithia rwangirwa kithomo ibaraniretie na mwandiki wetu Antheto John Thika no tutumira ribotie. Tongeria banka the mwanya kuma kona cionthe cia gondi tano cia gicigo bunge atigeneis na bara mono bakiama kia DCP bakiaria bari ntere cia muriri gicigo bunge wa giki ibonanitie kurega kwaniro ko nontu bakwenda mabunene ba mathomo gicigo bunge kia atigeneis mono kiri mbumi cia igiro binene bia mwanka muthiru ilela cukuru chetu cia secondary schools bore karakari na resort cia cio itebu iburu na watu toma kumbulimu arimu na tumba kumbulimu achiari lakini tumbulimu utongoria ni tontu kuao ndio ono ntuba mamantu yaili utongoria bwetu burabore obutenda kumea cukuru chetu ni atari soti karire cheuma batenda ginya kuya cukuru kana nyaba ta kwandi yo bo resort chetu na tikarakari betu barabonde nyaba national schools county schools extra county schools odegi nyomo tuku wano na utetho na njire ya mbasari kanerengi ana bonde kaba na thino theri na uba ta cukuru ito thori muno nontu kuma rare onde resort chetu rere tutaiwa mumbunge tomporo
urathurure ni antu batiganisti na bamuthura kura inyingi tutaigua kiariria endu bibi ndiaretia mporo ntuko rareta akira tasi kia mbasari kia ngiriele aingaithia na skuru baita kuira mbasari endu eru are atere ya kuingithia skuru ailela bora mpumi kari arabakuati mathomo akimenda mitaindi kinya mirandi yengi yothi na mbere na mono mantu mokare no methirito makiangarata na bunene gicigo bunge gwa giki mathomo agi twina mantu ya Isiolo au ya githage Isiolo Rwanda twatwarage maita yonthe Isiolo ite kwa Resource City Center abaturi twatu tukari atia othe muntu umba kwa mantu ya development ite kuna lab set ite ithaka byotu byonthe biwita na timu ya borana na barabangi bonto boita abaturi tukari atia tutina development inje ya ndrene tigania east no ndo bakwethira kimuntu gake thurura kimuntu kitumba kureta agenda ibono ndo twakara nthi turi a professionals twa tukareta professional Rwanda rumenya iwa kubairo ni maitha haba kuna wingi sana maitha mingi sana tukakula vivyo zaba kubate kubuze Somalia utanangithia na umo baraba kumerera matagite kia mubunge giciko bunge weke wetigania isi akiaria antu betu bakuthirirwa Rwanda na itubwiri kwitha twina resolve na woni kwelewa mantu Rwanda ru nkuririte Rwanda ru rwetu nkamuntu imigwe Rwanda ru nkarithia kuo so inkwelewa bora tubwiri kuritarita antu barabe yite baka ngirabu ithaka bira bietu tubenge baraba urite legally baina titles turie na boy betu lakini muntu ra wende yite akangirabu no mwanka tumurite kiripotera ndo cha weru kuma ntere cha murere giciko bunge atigane istimbeta wa John Thiga kana kamieri itandatu ikethirite getutira uturo bwako cibitari-ini mwemiro kumana karachiarwa nyuma ya mwana ukulikithwa kwithirwa na murimu wa nkoro uchwira mwana ukima ikuringithitie njayo na njira inene arabati mibiko mitheri kumane na boko thiulunkania na cibitari nkabo kwerio uchwira mwana utethio itheno tariri nya kuinga nduka yawe lare kumane na nkarama inene ira ithirite ye muthiataga kimutegie na rono rura kurituia nkoro kana kange kanzoete ntakona no kantoire cibitari binkuromba gikire antu ibantethi Gĩkwĩkĩrĩro kĩa ginwa Levi Mutugi kana karia kena kurubwa mieri 6 na kuma guciarwo gataumagara murango nwa cibitari na nuntu gaciarirwe kena thĩni ya nkoro na imwana utwirekire oxygen kuma guciarwo gwake tweta karingwa mbisa kwa twika kana kala kena hole kena kalina nkoro na kena ndimoni alafu ndi iro kana kotwigira twandikirwo ndaga twikana kuita miruki ekiro kia under oxygen and 6 month and oxygen atumakwo te mama no feed mwana no anywa kinya ndamo feed ara kunyira nkokira no renge ndebinkoromba age no utethi at least mwana wa correctwe tombe kusoka musie igerera cheriba Mutugi bogucho ngatakire macibitari mwanya gandi guria kenyi buremete buru na mwankira thaino mwana oyo abati kuthi nthiguri inde gutungatirwo no ntu buri murigo munene buru kiria aciari bake na gitumi ni ati mwankira thaino ibatumirite mbeca no tonga bo bunthe na batatiwe no anambi itweretie na madaktari bonthe cibitari cionthe itweretie Kenya lakini ni iremi kwatuka mwana no India akomba niwe bena macini iria batire kundumia mwana kana getete India karitu 2.2 million irombe ndikire atongoria mwanya mwena antu bawendi wega batonyere na kira bena kio no bombe kuona mbechiri kwendekana 2.2 million kaingole vyomba gutiritwa nkoro na achokere uturo bwake nsumbukite muno kuria cibitari nkoromba antu bonde MCAs governors okinya president no kumire antu ina abakomba ututethi nkauma cibitari itukuromba antu wa ndubu bwaya baraba kona kiriro kana ka cibitari na ina apo tutethie gavana ma MCAs na ma MP na Senate tukuromba riromba po tutetheria tumathine no tunyangara maciongo itutumirite utebi tutieria kufindi mwana area na pampas tuthiritie nya transport atutiona twerete njira nyingi cio cwa mbeca na ara maturene twacwa mbeca yatwika itikwana nontu bwa ngarama iria irio na ria kuratwikire kwina rifaro ewita India ibu ntu turonire nibo yatwikire mantu yaruuone kenda tutethua kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi
Mutetheria wa Chibo nturene ya Mikoo mithiru nekirite kirore karika rimwe aranto murume wa miaka 35 aithiria kiwata kinyamburi ya ithe muciari muthoanirwa uhoro kumenyekana ya James aririkana kuonekana kiwone kia mburi mbere ya mburi wiki kaigi kaira kari bataririti muthuro yoyo munene kumania na ikarikari ya buratotariru mwandiki wetu wa Ndeto Martin Mugambi. Turani ya Mikoo wandia mitheru kiri gicigo mbunge kia Marakogoro ka muthenya we gorogoro Kariuaga akienda kuthua magegania kirigana nkinya kwenda kuona kurathwaniria nako na gucoka kwa mukuna ruku liomba lioma mburi nikerera mukanda yale mukanda ndadinda yokia mburi ndadinde kama tete na njara muthako mwakirikanaga igutuma ndugu cia wendo na mburi ethe mburi irera twire kunenkera muci wa weria ndikuja mburi kiruta sauti tuthitwone nirongo tonyaga riu tukathi tukatonya tukaitha mburi bai mgudira twethera mukuru mwene muji agukinya ngiri niyo tukuthire twethera mburi ikemburi na nyuma nau private nau bande ojiari nau nikenda riu ncoka mbeta kimwana ndo arare ku nyomba ndamwita uma kimuritha nguo niguya mburi private party cia na ku ona ge panti ni nguya ke mburi so ni nda confirm da ko mamire na mburi bura kari inoka na mwira police station chabu chibo wa mbari nwendo andigitonge ndikagita kare we mukujeri wa Ndeto ino tukurina munene tukinya munene twatonyo kwa mburi twairiria mburi twana mburi ugu ni ndore ugu kwira ko ni ndore kabisa na niko nene ukwezi tugwika ikara akiregarega twamwira katwitikio twone mwiri waku kero ina guya mburi tukende guya mburi twana na guya mburi kawaida ntena gotena gwende na jo niyo nekan mande mukuru nembuende na karikari riria muthako uyu gutuma wendo na mburi rirathukirwa no ritona nginya kumenerwa na kariba gicigo mbunge kia Mara muthenya we munthi mono arume akathibari Kenya ona kiara mukale anokire mburi na mtoire rutanako ounya jambone kaola twalanirie antwa andiru na mburi nendiru nani nkamulandulaga ale akabati umetiro tyo kiongo kia mtu kidoku gikadima dimwa tikiega ndakwira kabe kukuba inge muno na pale ona bendaga wira bu muno nabo kaba kolomba kiripotera Ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Minista wa urimi kauntini ya Meru Janaro Gatangui na watanirite na maabitha bangi bathirikari ukinya ki factory ya kaua ya Nukunwa kithi athi ira ndene ya kirendene Kiembe South Moroto yo ndionga ya Ruare yukare ukinya mashini ya kuthia kaua ira yeyani ni gavana Mutumanto Ethingia ibayukite kanya kautariria wendi bwa thirikari antu Ethingia hutetheria kuriukia rwangiro rimi bwa kaua ya buratutaririo mwandiki wetu wa Ndeto Dennis Mugendi. Maabisa barwangiro urimi thirikari ya kaunti ya Meru batongeretwe ni Minister Janaro Gatangogi na abisa monene Isae Baitoti bakinyete kiwandeni gya kawa kya Nunkunu athi kiria kiri interest ya kirindini ya Kachio Igembe South ukiraitha kuria mashini ya kuthia iria thirikari yejene nikenda kwagirithia ngogi aramu bawita ni meshas wa kaunti bakeja kathithio bwega kenda wathimirwa wero ikirwe mwe wendia gwatuika ikirwe mwe wero ikirwe 10 gwatuika ikirwe 10 na ndike tumtwarira kwenda gitumi batu tureta ithimi biu weighing machines nontu into bibinge twita kugura thokone kinya fertilizer ngigura teko thimairwa kinya ngigura mbewe mpembe teko ukero ikirongira mwijire kana ikirwe imwe ende batu twaja mundane na ukianda mario yaku jaja ukendia kithuki ukero rira ndiona yakarira magana jairi rira ringi ndiona magana 3 utukuona utukwitania ai tukwenda kuma mantune jau no ndurimi bwetu bwa Meru turenda kubwethia ira itagwa kilimo biashara na gutengo genge His Excellency Gavana Mutuma akuunjia huko ibuje imuunjio kanisa ene na ndari unjia manto akauga nkuruki mono ndo areta akera antu kauga ntuko neji karire wana ndora unibwa kawa
ni urimi bura His Excellency Governor Mutuma Ntwethingia ekite kipaumbele na especially science yetu kawa ikabuya muno traditionally tumenyereti mantu amira na mayani lakini nukuona kawa kareo niko compliment cash crop susi iri mira ni cash crop mayani cash crop na kinya kawa indi karere cash crop ira yomba kinyo sinda mira kuende thank you very much no tu appreciate effort you work thini na ituwetikia twagerera turi county government ubutetheria Poya sana kiwanda kirungu niro mukaririgiti kaunga kiririkana nikyo kithiritwe kithithitio bwega kaunti yonde na kinya kirina namba aria arimi bethiritwe bakiri wa bwega bo akarine bakuromba gucokera urimine bwa kawa tontu ni bubu gutigia pakti yakona namba ndene county ne ngosete leo Meru county bya kuromba na mbako kuringano atu banjeruta ngono ndibete mbele sana ibo ongele mbakawa nondoka na mbesa sana twalite kaunda na bondo ile 12010 number 2 ile 125 au ndio twalite kilo ngiri bepte na kilo 8 itwalite ngiri 100 itwalite shilingi 123.40 at factory nduguto ikala shilingi 119 pakinji 116 sorry ngia ile 116 editi mboni Aviarite kilo na 3 o 340. Ngai na tethire ngabana tuthigira na tona naona aigwa kiro yetu na ntego na twicumbuka ringi bungi gogiombeka kitha komba kona input itu ikwirwa chamani akuaira cia kaua muno fertilizer kaunti yetu tetheria. Dennis Mugendi, Weru TV, kiwande ni kawa kia nunkunu athi interese kirindine, wandi ni akachio, Yembe South, County ya Meru. Gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutuma Ntwethingia naremetwo kinya mbere ya kamiti ya wonjorethia no tumiri bwa mbecha chia mwingi na arakwirigirio kinya ruari kintumiri yawe ye kamiti Ntwethingia na etete barua yomwita Senate na endera radio mukinyilana na kuromba kanya ga kuthuranira boya machokio ya bioria birabioritu Anthony Kathenya gatumenyithie chionkuluki. Itakalakaninkanirito ni katiba ga usonkoni boto miribu akigena kirio mwaka akigena kiri thirikari ja kaunti gakiri gagiro kinyamuthia tariki 31 mweri wa 3 mwaka ujo kamiti ya bunge ya seneti ya usonkoni tumiribu akigena kirindo anginkorani ja thirikari ja kaunti ya CPIC ililwilo ni kuingende lili ya watho na nithiri tugitirimana na magavana kenda basoke bila tini mutari muneno wa mathabu. Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia, Governor of Meru. Muthenya wa umde umwe magavana balabala lirito kinyambela kamiti ino ni governor wa county ya Meru Mutuma Ntwethingia aidha kulingana mwekali yetu kamiti ino na senator wa Vihiga Godfrey Osoti governor Mutuma Ntwethingia tamba ukinjeje karonino akiele idhikiti ala kinyero ni baro ya kumwitakiri musemani Julie Nchelele na masokyo mathirikari ya ikiri bilo tuni mutari moneno wa mathabu matari mabanga nie. I would like to hear from the governor. Kulingana na mutari muneno wa mathama thirikari governor wa county ya Meru Mutuma Ntwethingia na thirikari yae balirigiro kwelithio tumiribwa kigena kirindwa ngithatu ilio tumiribwa kigena no tungata bogima bwa mwili kiri thibitari mwanya ja county ya Meru witi na mbele kili municipality ja county ya Meru amuno tumiribwa kigena kiri tungata bwa kambuni mwanya ja Roje county ya Meru. We agree with your audit findings, Chair. I'm here to get wisdom from this oversight committee. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kathoche mwanya muno kiewe Anthony na kiewe mutegeri kuona kanya kuatana badu kiembeto chietu ndeto na jire kinyanirite ithithatu na nusu onbeto awini wa kingero mwonanile wetu mathithio tukobwerwa Purity Richard noende atotie weche mani ni mubango ya tuthukumejera yukwegera tuko chionthe chia kiumia ureteri mwandiki wetu wa ndeto munene wa Kagwe. Ngwirigirite eni nteana ntena gya kurarira. Okay. Wow, ibwege sana. Kiringo gije kuno ntobore ko bago garikira wigo ya umira nonto. Tete mochero. Ndemra mara mama inge mono. Ende nkasokeria mwathani katho no tusinda no era iratwete tetanus.
mirere amina nuntuma muntu aja ni ntare riongi akwa muntu aja ndana muntu ngikamenya ni mbio tuma muntu ija maingi muno kwanza inyara membuga no kuone kuma ya tonyire ndone akiongwa leo ngaruta atia lakini nani nonto nyani teka munde kidogo ndarumira rutho ngeta maguru nonto ndeta bikibiki ote biashara ndio no toka membi nkuthithia na nde nkamberia nyombare mbiteria ukaorero no nkoria nonkoria so ugotoka uma wita ugakambite ndia kinye githongo market na ndio nkwambi ari ende ni githongo mbite githongo itite ende nteta direct kaba ari ngamberio akauriro kogo ntuko no ithire nyota kinya githongo kuringana biashara irio ndio na ndi mwathe no atethio ngo no ntu ikithongo ngwete thara nkiuma nyomba ikithongo no ndege okinya kabisa na ntuko ethirire kwanza kainginywa au kana thimbiri na aria na ndi mpambirie ru gucoka